ماست آن. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، به خواص خویش از بهر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاهراه، شد غلام آن کنیزک پادشاه. مرغ جانش در قفس چون می طپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. او دخینا ایلی هم یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در ربود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است جانم جان اوست، دردمند و خسته ام درمانم اوست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرد آریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمیست، هر الم را در کف ما مرهمیست. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثنا مرادم قسمتیست، نه همین گفتن که عارض حالتیست. ای بسا ناورد استثنا بگفت، جان او با جان استثناست جفت. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک و خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از هلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. بله بله زورم. ابقاس قدر بس. بله زورم. او یا ما دخان او ایلی دخان اوی من شعر من نبود سانکی بلکه هنکی دیگه شکلک هبه بیا. ده شکلی هبو. بله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بله. عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور. عاشق بونا پادشاه لجوی جاریه نخوش، یعنی جاریه عاشق جاریه کی نخوش به، و تدبیر کردن و تدبیر کردن در صحت او در سالها و ده، یعنی تدبیر صندنا جبوک او راحت به و سالم به. بشنوید ای دوستان این داستان، بشنوید يعني استمعوا اسمعوا يعني سابقا. صيغة أمري جبوا جمع مذكر مخاطبا بجن مؤنث مخاطب مذكر مخاطب لبا إيرانية فرق بينه. اللي بدر باس نبس إذا بشنوي ظاهر شو دانتي اللي بدر إذا تنا نوي نسخة وبكرية سيدا شما قيد دنگی وی اوک دبه نه عاشق شدن پادشاه بر گنیزه که رنجور تدبیر کردن در ساعتی او پشتی وی ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه یا نه كرة وشبارتي ای والله ابيض بنشوید ای دوستان این داستان
خود حقيقة نقد حالي ماست آن ها ابیا وای دو ساتر دو مجلد اول مصنوی پیش گفتار ابیا یا ایمه تأكيد أشياء دي جيران ملا شان يا فارسي مطالب اكشش ملقا دي جرات شينم از جراتكم اوه از ايجا از اكران باريتكم سيدا تلي هرا تلي هرا دفجا اخو برد هاي لا مقول داريك هاي دبا اكران اوه كرمك سيدا كرمك تمام بشنويت أي دوستان إن داستان بشنويت يعني هون صعب أي دوستان أي قلي دوستان إن داستان أبي حكايتها هاني خد حقيقة نقد حالي ماست آن بخد حقيقة دا حسب حالي مية أو حكاية يعني أصلا أو حكاية شو بادشاه وجارية الفيجن أما أصلا حكايتها حالي مية حسب حالي مية خد حقيقة نقد حالي ماست آن يعني آن حكاية آن داستان آن اسم إشارة راجع بال داستاني واي بود شاهي در زماني بيش أزين سيدة بدل النقد معنى إيش النقد؟ نقد حال يعني حسب حال أم بيش نقد معنى peşin سيدا دبي هذا أو يعني مركبة نقد حال ده فارسي ده بمعنى خبردانتي قصتي وهل تشتكي مناسبة حالي قائلوا كجيرتي قوتن يعني مسامعي تشتكي مناسبة حالي وانبا وكي شيء وكي حسب حال و يعني تبانش مشتي هانرات بيجن نقد حال دبا فقط مزي وصف فهم كرا نقد وحال هردو ما عيني معنى فهم كرا نقد وحال نينا نقد حال بله إضافة كيه خد حقيقة نقد حالي ماس آن يعني حسب حالي مية يعني قصة وخبردان وحكاية مية يعني بود شاهي در زماني پیش ازین يعني هبو پادشاهی زمانکی بری آنا و بری آنا از این يعني از این زمان يعني هبو پادشاهی بود شاهی يعني بود هبو پادشاهی در زمانکی پیش از این بری آنها بری آنا ملك دنیا بودشو هم ملك دین يعني ملكيوية هم ملكيوية دنيا هبو ملك دنيا بودش الشين ضمير راجع بالبادشاه شاوه يعني هم ملكيوية دنيا هبو وهم ملك دين وهم جي ملكيوية دين هبو يعني دمكي هم ديندار بو هم جي شاه بادشاه بو ملك بو اتفاقا شاه روزي شد سوار تصادفي اتفاقا تصادفا يعني شاه بادشاه روزي روشكي شد سوار يعني سوار بو با خواص خيش از بهر شكار دقال خواص خو دقال يعني وان معيتا خويا نزيكي خو خيش يعني خو از بهر شكار جبو اجل صيدي بله از يعني معنى من جارة إفادة كد عربي ده بارجي أجل من أجلي لأجلي يعني بدرادة عليتا شكار جبو أجلي صيدي شكار صيد نيتشيل 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 صيد يا كنيزك ديد شاه بر شاهراه كنيزك شاهراه شاهراه بله يك مساعدة ده كنيز جارية رد بجن بله كاف حرف تصغيره يعني جاري كي بشوك كنيز جارية رد بن كاف حرف تصغيره يك كنيزك يعني جارية كي بشوك دي شه يعني شه مخفف الشاية فارسي ده او أليفة كنت بايدا هي ورا جرا يعني قالك جرا او الف ساقط دبا درسته انا درسته جاي راه دبيجا بل شهره انا جاده يعني جاده مثلا بيجن جاده انا ري بشوكي ورا سوقاقه ري وصوا بشوك انا وعيني زمان بيجن جاده ما اظن يعني
يعني الرياق والشاهة رياق يعني ريا مظن يعني أو شهرات جعده مظن أظن شهرات أنا جاده يعني أنا جعده مظن مثلا تأكو كربلاء أو كويها فرهنگوية فارسي كرديها ناوي دانية شهراه كودكان شهراه كودكان بعربي أو يجي ناوي كعربي جي دانية بعربي أو يجي قوتيا مرصاد الأطفال مرصاد الأطفال مرصاد يعني ري معنى الطريق مرغجانش در قفس چون می تپید مرغجانش مرغ يعني رحيوي مرغ رحيوي بیا بدنی تناخون از اونم ساطر دنی إجا برشاره شد بله شد غلام آنكنيزك پادشاه شد بو قري يعني صار شد بدردا معنى صار يعني صار پادشاه قري غلام آنكنيزك بو غلام وي جارية پادشاه پادشاه شوف حالي وش بارت شد غلام آنكنيزك يعني پادشاه بو غلام وي جارية يعني عاشقي وي عاشق genelde mesela وك غلامه غلام مش غلامه جي كيمتر حساب تكنج معشوق يخل عمبو مرغجانش مرغ ان الطيرة رحيوي يعني او رحيوية وك طيرة هذا اضافة تشبيهية مرغجانش يعني او رجان روح يعني شين جي ضمير راجع بالبادشاه يعني او جانب پادشاه وقت طيره در قفس هدا يعني سنگي قفس سنگي ويدا شون مي تبيت وقتا كو وصاوات شبو يعني قلبي وي ليخست تبيدان طي اصندات فارسي دا تونه تبيدان اصلي وي اما جارنا او قالن شونتي دا طيجي دخين سطوتا ليلي يقين مجنون حباء مجنون شد بالطبان دبي شد شكي وصاجي مرغجانش يعني جانوية كوك طيرة در قفص سنگي ويدا چون مي تفيد وقتي كوصاوا بقرار بو و لي خستو لرزي داد مالو آن كني ذكرى خريد مراج تبيدنا قلبي وي يعني عاشقو داد مالو مال دا يعني بردا وآن كنيزك را خريد و جاري كري آن كنيزك و جاري را أداة مفعولية خريد يعني اشترى صند چون خرید او را و برخوردار شد وقتی که جاری کری چون خرید وقتی که کری او را او جاریه او یعنی ضمیر راجع به جاریه و را ادات مفعوله دیسا و برخوردار شد او صا برخوردار بو برخوردار معلومه بله از اون بله معلومه هن اكيد بيجن دبين برخدار بو دبين يعني اختيار بو دار دا برخو مسألة اونينه يعني اونينه بله برخوردار يعني وكي مسعود بو مطلوب و يعني كيف هي تجي وياي جناب يكشي كان ما في برخدار بي اري برخدار بي يعني بمعنى نكو دار بدي برخو اونينه يعني كنت كيف خوش بي مسعود بي يعني يعني معنى بمعنى آن کنیزک از قضا بیمار شد. سیده اصلی خو برخودار. نه معنی فیکی خوارن یعنی برخودار. بله. به اصلی خو بر بمعنی فیکیه خوردار خور معنی یعنی خواره دارجی ادات فعالیته. یعنی فیکی خوار بی فقط وی درد امراض جه. يعني مجاز anlamda yani ne feki yapıyor. Yani insan yok feki dikkat ediyor ama nasiplenmişti ve mes'ud ve keyhoştu ve şad ve meraciye yani. Yani merakkebi teve معناه merakkebi da
او معناه فيكي خوار نينه اصلي وصاي راست ان كنيزك از قضاء بيمار شد او جاري يعني قضاء الهي شبو نخشكت قضاء وقدر نوصل بله قدر او شبو او بلانلاما خدای تعالی يعني تشتكي اللوح علمي ويا ازلي ده هي او يا قدره قضاء جي او تشتكي قدر ده نبيسين قبل بكبا اجراءاتي بكبا مرعياتي يعني بكبا الدنيا يتشابه ماتوردی اشعری ترس هب دبیجن اری الگورا طبعا البدر هنا كيد بين ناد بين قضاء او تشتي بري نفيسيا قدر او تشتي كل شكلش مش به سيدا بري عظمان جي وك بيا معناتك وك اشعری دکه بله وك بدر اشعريتك يعني از قضاء دبي قضاء بيمار شد يعني قدر نابجه قضاء چونكي قضاء نيز كي نخشينه دبي دره سيدا بري عظمان تشكي دنج دبيجه عطاء هي دبي عطاء جي هي عطاء دبي قضائي دلر قضاء ده قدري دلر طبيعي او قضاء او قدركم مبرم بنينه او قضاء قدركم معلق طبعا او مبرم نابن طبعا ان كنيزك از قضاء بيمار شد نخوش كت يعني نخوش بيمار نخوش شد بو يعني نخوش كريم آن یکی خرداشت و پالانش نبود او یکی مروکی یعنی خرداشت کریوی هبو خواهی کریبو اما پالانش نبود فقط پالانی ویت نبود بله کریوی هی اما پالانی ویت نبود لیکش خورا لیسواره یا باری خوبه یافت پالان یعنی پالان به دست خست دی یعنی الدکر اما گرگ هر را در بود فقط گرگ کری رواند و کری خوار شد موافقه حال شاه نمسان کوزه بودش آب می نامد به دست یعنی جریوی هبو کوزی هبو بودش یعنی جوی یکی را شین دمیر راجع بالا آن یکی را کوزه بودش جریوی هبو آب می نامد به دست اما آب نداد به دست یعنی نداد تدسیوی آب به دست نخستمو آب به دست نامد یعنی نه آمد مخففش نه آمده یعنی آب نه آنی بو بده یعنی آب نداد به دست بدسیوی آب را چون یافت وقتی که آب دید خود کوزه شکست اینجا جری ویشکیه سبحان الله بله شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست شه یعنی شاه پادشاه طبیبان جمع کرد دکترا جمع کرد توب کرد از چپ و راست چپ یعنی جویالی اطراف دنیای و مملکت خود گفت گو اویش پادشاهی جان هر دو در دست شما است جان مهردیا در دست ودایه یعنی هبونا يعني ما رحمه هبونا ما جيانا ما ددس ودايا قلت جاني هرد يعني جاني مهرد يعني منو إيوه جاريه در دست شماست دست ودايا شما زازاكي جمن بين شما نوسا بله شما است ادات خبری هم بیجن روی دریدش بارا في وزرقی جان من سهل است جان من سهله جانم اوست جان مثاله يعني از حتم باشم فقط جان من اوه يعني كو جاني وي او به قبا او بمرد ما اوه اويش بله نوصل بله جان من سالز اما جانم اوست جان من اوه دردمند و خستم درمانم اوست از دردلیمه و نخوشم درمان من اوه درمانم اوست و دیسا ضمیر ادات خبری بیوزر هر کی درمان کرد مر جان مرا هر کسی که درمان کرد مر مگو دوی درده دیسا زایده
يعني هر کی درمان کرد جان مرا، هر کسی که درمان کرد جان ما، یعنی که اوی جاریه جانیویه برد اوی بریه گنج و در و مرجان مرا، اوی بریه خزنه و در و مرجان ما، مرجان مرا يعني مرجان من را، مرجان من يعني وك از حمید دموی يعني حمید يعني ازيوي هر شيء خو بدمي كي ازيوي تي زنجين دور شو ما جو انجيه مرجان هنا كي بين اوان انجيه هورن انكي جد بين او مرجان هنا دنزي دا هيشين دبن دجانا او كذا مثلا ببيجن مدغاسكار اداكي برمازنه کنار افریقا دوی داره دا مرجان adaları yani eşane mercan kayaları yani zamanında mesela şey bu ne o paşa evan yani canlı evan mercan avul fakat paşa demiren hışk dibin ve çiyaya ve kevra yani ve kevre zınara yani mercan bir manası hene ki ben dorre hurken yani ben inci hurken buçuken و هيك بيننا مراد بدنا لا تشاو زمخشري وصار بي زمخشري دبي مرجان لو مرجان دبي اوان او كان اوان جانليه كنت بحرانه وباشي دمرن وحشك دبن اجا جوان اصلا انا كي وصاوا بك موريكي صور وانا تشيدكن تين دتش مستر جيم يا راجي kullanmıştken جمله گفتندش تمام وان دكتوره گوتنج شهره گفتند گوتن شین ضمیر راجع پادشاه جمله یعنی جمله تمامی دکترا گفتندش گوتن پادشاه را کی جانبازی کنی و امی چه بکن جانبازی بکن یعنی امی چه مهارت امی هیا امی خرج کنی فهمی گرد آریم و انبازی کنیم فهم گرد آریم و انبازی کنیم امی فهم یعنی طوب کن تمامی فهمی خو فراست خو معرفت خو طوب کن امی بین آریم یعنی امی بینن فهمی خو یعنی گرد آریم یعنی امی طوب بینن یعنی بینن طوب کن تمامی فهمی خو او و انبازی کنیم امی به هر راجی اشتراک بکن يعني امزاداکی دبیجن انبازی حوالتی يعني ها يعني انباز انباز او كذا ده فارسي ده معنى ارطاغه اري امز دبين حوال معنى زاداکی ده ادبینم که هنگی کلمه جمع زیاتر زانه من نظام بو که زازاکی تینا زازاکی طبعا فایده وياه ده yalnız انباز بمعنى حوالتينينه انباز بمعنى ارطاغه اشتراك يعني اشتراك بله فهم قداري يعني فهم اخو يعني توبكن يعني مثلا رايي اخو فكري اخو تب او توبكن ام فان دكتوره او بهاو راجي ام اشتراك هر يكي ازما هر يك جماع مسيحي عالميست يعني هر يك جماع مسيحي عالمي يعني عيسى عالمي يعني حضرت عيسى هر يك جماع وكوي امريا صادكن نوصل يعني ام نخشا رحدكن هر علم را در کفه ما مرهمی است جهر علم کی را جهر ایش کی را دست مدا در کفه ما دست مدا کفا دست مدا مرهمی است مرهم کی هیه مرهم کی هیه یعنی جهر علم کی را دست مدا مرهم کی هیه گر خدا خواهد نگفتند از بطر ایجا او کد بجه مولانات بجه دبی اگر خدا بخوازه اگر خدا حس که نگوتن انشاءالله نگوتن اگر خدا حس که از بطر جوی قرتی و بطریتی خو کبرا خو یعنی خدا بیروانات نگوتن انشاءالله اگر خدا حس که امی واق پس خدا بنمود شان عجز بشر پشتی بیا خدا نشان واندا جوان را نشانده عجز بشر عاجزیه انسانه yani عجزوان نشان واندا yani تشتی که گوتن هم زانانه و مبهورا ایش بیر لیب کن و هر یک جمعه وقت مسیح کیه و هر درده کی را مرهم لبامه هیه
وصابون كن نكار من تتشكيب كرانا ويك اشكال حت نكر تركي استثناء مرادم قسوتي است تركي مراج ترك استثناء إلا أن يشاء الله يعني جبي إن شاء الله يرى دبيجن استثناء يعني التركة به إن شاء الله مرادم جي قسوتيس يعني أو دلحشكاية يعني كو أدوين تركة استثناء كرنا يعني دلحشكاية دوان ده يعني نشان دانه نكو بدأ خوي استثناء نقولنا براقة بدأ خوي استثناء نبيجن أما مهم ولان أو قسوتها قلبه أو حشكاية قلبه أو يعني دوربونش خديه حيوان جي نما اش خدي نما لو ما كنا قلت يعني لو ما خدای تعالى وعج زمان نشاني هون ازويد بقى من ابا يعني تركي استثناء مرادا من قسوتك نه من گفتن کی عارض حالتي يعني قصدا من كنا قلتنا يعني نوي قلتنا يعني ان شاء الله اگر خدای حسكه مثلا اف قلتنا هانيك حالك عارضيه غايه من نوي برقد دبي خنا نقولتنا شي مهم ولانكو قلبي هون دافيا هبيا اي بسا ناورد استثناء بگفت گلکی انسان کنانینه استثناء بگفت بده بگوتنا خو يعني بده خو بگوتنا خو استثناء نکنه نگوتنا ان شاء الله گلک جان او با جان استثناء جفت اما روحي وي وروحي استثناء بهورا شفتن بهورا يعني قال لك سيدا في باكشن هفالتين دنجكي تين دنجكي انا قلت ميكروفون اخو بقرا ميكروفون اخو بقرا كرسيها من كرسيها من زوال قيد الاقم زيقين جيتش او زيقين بمله كلام قاصد او قصه زيقين او تيوريج اي والله هر شكردن از علاج و از دواء هر تشتكو كرن ج علاج و ج تداوية قشت رنج افزون قشت يعني قارية او تشتكو كرن ج علاج و ج تداوية قشت قارية او تشتيوان وي علاج و تداويوان قارية رنج افزون ناخوشي زي ذكر يعني نخشينا وان او ايش وعلما ويد هاجي زي ذاك الرانج افزون تركيبه يعني السرد والسرع يعني الرانج افزون يعني معنى يعني ازيتك برضاي بود يا يعني علم ونخشينا ويد زي ذاكر يعني زي ذاك قريان يعني قريان زي ذاكر علم ونخشينه تمام وحاجة ناروا وحاجة شيء بجيناني يعني او احتياجها كنت الشفاء والتداوي بو او يجي شيء نبو ناتجيا بله ان كنيزك از مرض شن موي شد او كجكي او يعني جاريه از مرض جنخشينه شن موي شد وكي مو بو يعني زرا بو وكي مويه مو قل يعني بالتركيب ليش ششمشه شعب پادشاه از اشک خون ج استرک خوینه شون جوی شد وکی جویه بو وای استعاره وک نهیر چم وکی چما هرکی يعني چاوه پادشاه وکی جویه به استرک خونی يعني استرک خوینته قانlı gözyaşı evet أسقط ليس تصادفا يعني أخوجي قضاء خدي أنا بيان بيجن قضاء خدي سرجنجبين صفراء فزود يعني قضاء خدي سركنجبين صفراء فزود سركنجبين عربي لا بيجن سكنجبين وقد نظام والله سركان كابين نظام كتاب الطبيعة العربية ونخندية كلمة غريبة بر جمرة نزازاكي تدا قالش ترى معلوم به نصيدها والله جمرة مركبة جسركي وج انجبينه
الله الله أله إجا أو مركبية هنا كي مثلا همزة أنجبين الشيء أو بيا سركنجبين انجمين يعني درمانة كي هي جراد بين سكنجبين عربي مثلا جاتنا أو شنو جيدا جاتين سكنجبين دبيجن نورمال ده جبو صفراء را kullanmışken peşe صفراء دقره ابي يا سيدا عفوا ابي انجمين يعني بالرنا بيجن بال انجمين انجبين هنجبه ها ام زخو انجمين دبيجن ام انجمين هنا جا سركه وهنجف تمام هنا جانا سركه مشكر لا تخن جانا شنو شكر ده هنجف بله وجانا جي حبسو دانك ام جراد بيجن وند بين شنو زانم شرك اوتو امج بن حبسو ده حبسو يعني اصلا صيوجي الحبه السوداء اري اول عربي الحبه السوداء جانا ويجي النافتخن اجا دكن درمانه صفراء يعني صفراء ازالتك فقط بدل هذا قضاء افسر سركنجبينا كو درمانه صفراء بو صفراء زيدكر نورمالda gelen صفراء كم كرا اري daha صفراء بيتر زيدكر روغن بادام خشكي مين نموت رونه بعيفه بادام ياغي يعني normalde طبيعته ملايين دك يعني طبيعته نرم دك يعني طبيعته انسان مزاج انسان نرم دك فقط tam tersi fikir خشكي مين نموت يعني حشكاي يعني يبوست كتبين بلغم خون رطوبات يبوست أبانا مثلا بدن دهنه إجا روغن بادم يعني بادم يغي normalde رطوبت شدكه yani nermayı şetket mizacı insanda fakat ve tam tersine şeker ilacı var ve bu şeker hoşki nemud yani yubuset şeker. Ez haliyle قبض شد إطلاق رافت هليلة ميوه داركية هندسلاني وان شيء دبن أبيا هليلة مقوقك شفتالي ها؟ مقوقك شفتالي را دبيجن نا أو آلو شفتالي بي هاي آلو از هليلة جبركي أو فيكي دارا هليلة قبض شد قبض شيء بو نورمالده مسهلة سيدا واي مدي هليلة أزبوخينم بخوينه دبي درختي أزميرتي كمبرتاسي وأزردتي دولمبي هاي كي دارائي ميوائي بيضاوي شكلي بأندازة يك سنجدي ريزس والحصر أول به إن جياهي خاصي إن جياهي خاصي يعني دارك يا حارة اكواتور فيكيوي غوشيه يعني بشكل غوشيه دانه فقط هوركن حبكي يعني سيدا وايد بي إن جياهي خاصي نواحي حارة است يعني بو اكواتور sıcak iklim bölgesi يعني جي اقليمي وك هندستان جي جرمه جي من دولارسن بله از هليله قد شد اطلاق رفت جهليله نورمالدا جرى يعني ملايين بيا يعني بي مثلا نورمال dışkıya insan derketa fakat rodiye insan rodiye كمبيجن cariye kabd bu yani kabzi çekir itlak raft itlak şu itlak yani ki mesela rodi bir şغلunu او dışkı derkeve derva او ya şu yani ateş ra medet şut hemşuneft av bu alikare آگر وکی نفتی yani normalde tabiatı ağabey ağır dıtafine fakat ve derada tam tersi bir şey bu av biyeçe biye medetkare ağır veki nefte kumer nefte babi ağır bıraşine çava olsa geçti be olsa şey bu yani ev ilaç ve derman evana تداوي ما نجيبو بيه كشكرا ببيع أول شيء. ترس العمل مودفيجن يا ماله. يعني شما إشتا سبب جيد بيكو كبر ويوانجرت غرور ويوانجرت نقولن إن شاء الله
نگوتن اگر خدای حسکه یعنی داین میشه خدای نبون داین میشه علم خواه و زانبون خواه و اوکا خواه بون قوت و زانینا مرو هبجی آره گاوا که خدا ایزن نده او عمل مر بوشنه işte خدا نده خدای گوا بخوازه کونی بردن و سلامن آگر لسر حضرت ابراهیم دکه سلام راست عین آمنا و گوا کن الویرا بسه بس هذه سيدة والله بس بله amen جزاكم الله خيرا كثيرا شو ويا زوق داده جواراینا والله سيدة بر خوشة خوشة وياك دوام ببعد هاجي خوش به ان شاء الله